محبت خودی حمود دل من گرتیه لنفس من حیجی بریا دنیای دکه دوی از به نفس خو بکارم او حفصار نفسی جی دست بر ندم دوی زورا بدم نفس خو قلب نورانی عبدالقادر گیلانی اولیا او کسی که او مروه مزنه مروه بلنده مروه قنجه دلیوی ده حسکرنا خواده هیه او دوست حقه جیانا دل نورانی عبدالقادر گیلانی جسال 1077 حتی 1365 بوری تاوی عشق خواه حاطبو و تاوی کمال خواه جچو رحمه خواده نود 1 سال عمروی لدنیای درباس بوم باوریا اهل سنت و علمه لهر عالی ایالت گیلان گند نفت 1077 و ابو صالح خدای تعالی ویشوی جتره لوکک ولی کاملو گشتی احسان کرکو درجه کی مزن جبوی هیه اوی دناو اولیان ده خدای پایه کی بلند به همو اولیا و اطاعت لاوته کو تی دنیای بکن اوی بگیه قاتم بلندو کسین کو جویرا اطاعت نشان ندن دیجه زیده خزینه نزکبونا خدای تعالی محروم ببینه Kandil ve katın, deme futarayı. Cinsere roji Ramazan'ı da şırnamışı. Vakta bitirdi behanu da desti bir müjindike. Ek kuruk roji digire. دست پی که دبی ها بون
کتبوم سر زمان خلکه ده درگوش دا بروژی بوم باش زانم همو خلکه هوا اوراییه جبرویه که ام نزانن گلو رمضان درکتی یا نا هما ام ای روژه بگینن 30 روژان لدیسا دل مروف دخوازه جه مطمئن بوه که هم جه عبدالقادر بپرسن گوا کلایی که ویه دیه خواهشیر مجیه یا نه راسته هکن مجیه وی گوا مه رمضان گشتیه وی و سالی جی کرم آخورا بیجه مجیه یا نه مجیه های از بنی چاو و خانم قروک دمیجه نخیر از بینی چند چرا من زور دل ده بخوه به نکریه سلام علیکم ملا ایروژی عبدالقادر بی روژه وی گاوه هم دف روژی برنادن من ده قد درو نکوتیه تشتک درو من ننفسان دیا سر کاغذه او من درو نفکریه ده و او دل من هر یک بونه لو ما کارو باره من تفچویه خواندنا علمه او جیانا گوری وی علمه من جخورا کریه مسئولیت تو چی بو جدکاری نهایتی افرادم و جدکاری و لسرده فرمان نبویه رب من جورن از خو بدست برم تو حفظ عشا من بقى ضايع تو من تيكر ريا خودي تعالى إذن من بدك أهرم بها ضايع أولما يخو بخونم دبي بتشم زيارات أو كذا سهلو قنجو جيانا واندا ريا خودية جبو چوتو ev tıştan hadis bazı جبو çutu deva bıçı baxtaya u ilme bıxfini قاوا من جوت تكر چلك من فلتي وقاهي هاغوت تجوبو جود كاريا ماتي أفراندن تسيام وريفيام در كتم سري بانيه لفي دره من حج هاتن هربت چاوه من خشته بزر ku jiba ve tamaye nive ve خشته zere asıl dedim jiba birete ünü ve dinci dedim te ezevan zere bir durum bin gençe güncete de havada salametiye bide Kur'an'ın havada ilmeti zette bıke ahirete yere khere söze bidemin خوچی جبتو اجرستنی قطی چیزی ببه برا ببه برا ریا خودی تو گاب از راست نقطن دایه
Bilezinin barın van devan deynin verin. Zu derkin. Elvana bide min tujîxa. Para derkin. Tiştin xwayam bikem binin hole. Zeru, zıvı, bikem. Dervaşo, kot işi tıştık ya? Çil zere min hene. Elli kune? Ben çengemi de durutine. Hanaka minnaka. Tülükü uçişsiz zerzliku. Beni çengiyi başkıvenin. Wî dervişê bigirin bînin cemin. Serserimin. Te çima cê zêre eşkera kir? Ji ber ku dayîka mişriyet min kiribû, got çi dibe ew dibe dere wan nekute. Min sûz dayeke ez di rastiya neqetim. Divê ez di soza xwe nefetilim. Gelo ev çi rastiya te tu behs dikî? Te rastî. Rastî ew e riya herî sepehî û ku bi wesatiya İslamî peşkeşî mirov wan bûye. Ew soza ku min daye dayeka xwe ez bigirim. Ey lawikê pak û paxiş. Rast e vê bêteriya ev bû çend sal. O soz û ku min dabû rebê xwe min xirab kiriye. Ez poşmanim. Êdî ez tobe dikim ji vê reberiye ra. Tu şirlandin û reberiye da serokê me bûyî. Niha peve de jî tu bakariyê da bûyê serokê me. Wê gavê hûn jî tobe bikin. Erevillah. Deme Demê jî em tobe jî dikin. tobe dikin. Xwedeyo tu me afû bikî. Li me ehd û vehda Xwedê be. Em ji niha peve dest ji xirabiyê dikişînin. Werin mala tiştin xwe bigirin. Em efe bikin me bibeşikin. Em de tobe darin. Xwedê Teala biba alîkariya wan însanan ku cara pêşin bi îzna Xwedê bi vesîleya min tobe axwe wanîne. Xwedê jî wan riya res ve neqetîne. Selamun aleyküm Seyde Esat. Çavayı. وعليكم سلام السيدة والسوف حمدي جوكا وير سخط ما عشق كلام بكن Naxir ez naxir hundir. Saksaki guna vewi Abdülkadir Geylani û ilmi û nexwa xwe awan derete sohbete. Ez xatime kuti bibin vedere. هاي خوة تيجي رازبي مش ده در خوة خبر خلاي خوش بتك زوزكايات دستن ما بقدر Biratî hev dura bikin. Dizminetiye nekin. Ti îtaata Xwedê da nav yekîtî da bin. Ji hev neqetin. Ji hev hez bikin. Ji hev nexeydin û nefesekin. Ji gunehan dur bisekinin û xwe bişivînin. Xwe bi gunahan nehermînin. Beş ji deriya Xwedê xwe neçin der û tu kesan. Riya xwe bidine ber li ser Xwedê. Nebêjin çawa bi em paşî da tobe bikin. û xwe jî tobedariye dur nexin. Roj û şev üzrê xwe Rebbê xwe bixwazin û wî karî ecîz nebin. Heq hûn ha bikin û hûn der dilê wanî û şadiye bibin.
Abdülkadir Geylani edidi hervan û deram de binavûdeng bû. Divî tu wiha bifikire. Tiştê ku di dilê te da biçe, an vêya te be an neya te be. Heqê nesîbê te ye. Zû dereng wî destê te bikeve. Ji ber vî yekê tu lûzum nine tu lezgîna bikî û bikevî bedewiyê. Heqê nesîbê kesek dîne. Vê gave li pey tiştê ku qet vî nekeve destê divê tu neçî. Tiştê ku temaniyê dike di, dibî ku fîtne û nasîbê te kesî nebe. Mirovê xwedê aqil fîtneyê nexwaze, ji dûr disekine. Muhabbeta xwedî li dilê min da cih girtiye. Li nefsa min hêjî beriya dinyayê dike. Divî ez vê nefsa xwe bikarim û hefsara nefsê bigirim destê bernedim. Divê zora bidin nefsa xwe. Ez li çole me, ji mirovan ji her tiştekî dûr im. Ez dibê hest û daxwaz nefsa nekim. Nefsa min her çi naxwaze ez evî bikim. Bi destîra Xwedê Teala ez ê zora nefsa xwe bikim. Tahta yelkeveni kelevan çolan, eve hene xevü, tinoşe xeve bişkine. Bikrevan fıkhe bix ve ü ve gere başa, li kefe xeve binere, jiyane esili ve dereye, melü, mülkü, jiyane bexemlu xez. Tütü vitli bendete, ez nefsete ertiştete ezim, nefsete li karete dike, de güp bidemin, bavariye xeve bi nefse xeve bine. Dilê min tune ez dixwaze nefsê xwe bikim. De her ev alî. Ez divem el kariyete bikim, hecmin bikin, nefseteme ez. Şeytanî. Baveriya min Xwedê Teala'ye. De her jî alî. Ez ev parçaya te gujite ve nexettim, ez tu xeyalu hemü, dexvezente ezim, ez nefsete. Ez hatim ku zora nefsa xwe bim. Her evî derê. Nankörüye neke, tu edin ev zor zahmet, livir bimini. Wî nefsa min. De ji min bigere. Hecmin bike, hecin evse xeve bike, devlemendi, nevden gibi timete. Tu neve? Min nav. Ne kadar tudu ve? Min nav. Min nav. Ve kaz az de biçim, labine çaba hayve xeve distinim.
بارم پر گرانه من دوباره کو بتانا سر چیای وان پارچه ببونا او چی باره که مزنه دخوازه من بپلچقینه خدا او تو مزنی قرآن خواه پیروزادی و بیها فرمانده که محقق تو تداهی رحایتیه که هیه بگمان تیوی تداهی حسینه هیه گرانی جی سلم رابوح حمد و سپاس جی خودی را Evşehale, çi karete livan dera? Tu dinî çi kere te yê li viçolî? رنج دور من جمن Em başê te dixwazin. Ev karê tu tikî tiştek başê nîne. hûn nikarin min riya xwedê vegerin ez ê peyheq û hiqate digerim Heqîqet emin. hûn dere karin Em birayîn di vegara bejer. Ji vîr here neçî ez te perêşan bikim. Zoreke li te bikîme canê te bêşinim. وا عبدالقادر به وان را بکوه تکوشینه تو سر بی وان بکوه دوی تو نفس آخوا و شیطان تک ببی Piştexewe nedeme. Tu me hevs dikî. هون شیطانن Bila em şeytan bin. De dîsa em hatiye te dixwazin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جخوده برتر کس نکاره تو کاری بکه و بگوره و خراب بکه از نخوازم من چه هیه جبو خودیه خودیه و برای من جه همو حیان بگو هزینه الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله یا ربی من بپارزه کو از گوتنا نفس خونه کم Vay Abdülkadir, ez rebbeteme. Hemû herama min ji te re helal û serbest kir, tiştek bû herkesî re herame in, min jovo xiste helal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان قوي تاندي از خدا سپیر بو خدا دهش به معلون Te çawa zanê ez şeytanım? بإذن خدي من زاني تقول من جو بوتا حرامان حلال كر چنگي خدا تعالى تشتي وان فرمان ناكا قرآن الكريم دا بإما دا زانن جبو من وان نگوهرنه Ve Abdülkadir, be izne Rabbe tu bi min xene xabantiye û jir şere xarabiye min filîtî le çerek din em hevdû biminin. Ezim şeytan. چه بنا پیستی تاته Paxavê bîna mina pis neke. Te gelek acîz min ew alîkarê min
و من داو جی تر بردا ادی از دا غوزدا تا بسکنم او جی کوتنا تا نیم در جته باور نکم دور هره جور بری من نده من در اگو هره بری من نده از اجاب بین سرته نیاز دیچم لطول من تو را اجا بترسی الله 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 پیچه رازه باشه تو هشیار بی نا از لهمبر تراد بیم این نفسم هایر از نرازم ایش شبل جه حتی ما قرآن تمام بکن انشاءالله تو اوی هم جده نما از دبایجم قیاد نکارم تجد ترخم هشبه ملون بتقز او حرج به هر جارا خودی تعالی من سردست خست او هون بندست ما دهره دقال هر تشتي دقال حمو تشتان كل من قيمن من بي نكاري كو بگي هجم حستو ده خوازا خواه راستي او تشتاكي لي دقارم من جربا حمو دريان كر جربا حمو دريان وكو او بيجيا توقلو يا شكر يا دولمندي لي من ريا خودي فقيري ديت من قيمت ندا نمتن دنيا او خوديه شرف مزون بو گشتم سرا عبدیتیه گشتم آزادیه بداوی همو حس و عارجیه من وک قشم حلیان همو صفات من ان انسانی کو گرده دنیا بون وندا بون زبری خدای تعالی من همو تجج دل خدا درخس جبو کو دوری خدای نبم گهشت مرتبه فقری داوی من روی خوشی همو حیان برا بردا گوتنا چه به جمین را احسان بیه به اذن خدای تعالی از چه بخوازم چه دبه حمد خدای
ber. Ava deryayê bû ava şirîn. Ez destê xwe ber çi bidim, dibe nibêtekê temaxweş û şerm dikim. Avan tê jî xwe ra bixume xwarin. Di huzura Xwedê de edeb jî dest bernadim û terka hemû wan tiştan dikim. Gelo çend sala ez ji Bexdayê derketim? 10 sal e gelo. An 20 sal, an 25. Gelek sal bûne. Gelek sal wê ez Bexdayê derketime. Wî Bexdayê ku salên ji dê tekevin. Hazretê Xizir tu yî? Belê Evdelkadirê Geylanî, ezim. Xizir, emir heye. Berê 7 salan tu nikarî bikevî Bexdayê. Heft sal derbas bû bi hemda Xwedê. Ya Abdülkadir, bikeve Bexdayê. Tu serbestî. Diçûm Bexdayê. Hezê rasteri herin dergahê Şêh Hemed Kurê Müslüm dibas. Baran ket heta hundirê canê min. Di her halî de hemd û spas jî Xwedê re. Abdülkadir kurê min, tu Seyid û Efendiyê Arîfanî. Ew kesên ku bi Xwedê Teala dizanin ala te ji rojhilat heya rojava wê li rûyê esmanan be. Mizgîn didim te, tu yê bigîjî qatekî bilindtir ji hemsalên xwe. Wa mûmîno, ev çi halayê tê ku dixwarin û ve xwar nede. Di cil û pêçan û hin tiştê din de tu çavneberiya cîranê xwe dikî. Ev çi kar e? Qey tu nizanî ew kara îmana te zayıf dike. Li ba Yezdan tu qîmata ne. Tu didî ber xezeba Xwedê Teala. Peyxember sallallahu aleyhi ve sellem yuha gotiye. Xwedê Teala ferman dike ku kesê çavneber dijminê xwe nîmet mîne. Resul-i Ekrem di hedîsê da dibêje. Çava agir êzinga dikeve û diqedîne, wîsa çavneberiyan hesûdî qenciya dixwe. Tu çima û ji çi alî wê çavneberiya lê hisekî dike. Heqê te dibî qey nesîba te wî bihê destê ew kes wî gav nezaniye tu Xwedêya dikî. Lewre, tu kes nikare nesîba te bixwe. Muheqqeq ku Xwedê Teala zulmê te nake. Niha hûn dikarin pirsê xalme bipirsin. Va Abdülkadir Geylanî, pir cara behsa kerametê te tên eşkere û veşartî dibin. Ka tu dikarî kerametê nîşane me bide? Keramet beşî ji bo xêrek, hikmeteke tê te nîşandan. Kesekê kerametê xwe ve naşêre ew zebûna dunyayê. Ji telebeyên min an jî ewladê min, ango kesên garediyê xelefiyên min, heqê yek bigêje merteba kerametê û li gel wî halî hin kerametin bîmest nîşan bide. Her du dunyayê ew rûreş dimîne.
حضرت عبدالقادر گیلانی تو شوان به میوانا درواس ناکه آلیکاریا هزاران دکه زک فقیران تر دکه خودی داخوازان و ناگرینه وکی دو کنجی وی بین محقق یک جوان دده کسی که یان کو جم وی رو دینه دبقی تو کسی که جوی زیدتر مفتاری لطفو و کرما نینه وکی یک جدوستن وی در قربت و پیراسی وی کسی که دیکه القادیره و هزداریا وی وندا ناکه که خرابی پی کربو او افو دیکه کسی دکارن نقاچا دا بو دزو حرام بو بیوستی وی تبودارا و مرا سزو خویا تو خرابی درقه کسی دن نفکرم د انبارو دا گنمه کو به حلالی کار کریه خدمتکاری نونه دستینو ولبر دری دسکنه و وها بانگ دل دکه کیت خانه بلاوری کیت رازان بلاوری ام کل بخدیه لنوان دزانسته نور خانکر گاسی بی خشه بگخان هکه هم ببین اره ام هرم پرسکی زورا تشور آماده بکنده کو قدر زنابونه وی جامعه میخره بگیره کن حدر ام هرم وان پرسانکی جی عبدالقادر گیلانیه بکن باشه ام هرن پرتوخانه و دری سر و دادن تو کمه پرسان آمده کر نفس آتا دجمن و دجبر خودیه لیدیسا هر تش پیوای خودیه خودی تعالی ده صورت ساده وی هاد بیجه پی عرضین خون نچه کو تجریا رب دا در نخی تو که حراما بکی جتشتن شکیدان حنا دور بمینه حبیا بی مخلوقات گری نده هواج خلاط و نظیران خونکه تو راست لچبی گوه بده فرمانی خودی حق فکرک حتی عقلتا آنگو الهام هاتنه تا اوام بی کتابی او به سنت را بوشرنه حق حرمان وک شانیدان او بفاسقان دور او گریشن حول الهام دبه اوانا شیطان بزانه او رو لبدا ویتو علمان نکه لوره لفرمان بویه کو دجبری عروضی نفس خواه بکه از هنه که لسر رامان حضرت عبدالقادر گیلانی در حق مجرى فلسفه بیاخفم که حضرت بود ویستی لسر راوستیه بو حضرت لمجلبونا فلسفه خوش نانیره لباوی فلسفه قدقه کریه لوره چاوکانیه فلسفه عقله فیلوزوف زانیارین جور بجور دده هف و به هزا عقل خواه هوی دده که درسمن پیدا بکه جبو مجارین وک ماده جیان آفرین دنیا گیان گردون مرن و پاشمرن لوی گاوه گوه ندا که اب برسول دنین کو خدا تعالی شاندیه دیان لوان نای جبر ویه که فیلوزوف شروع راستین دقتن زانیارین کو فیلوزوف تینن هولی آن پشکی آنجی به تمامی تیتا گوهرتن هم جبر کو زانین فنی تیتا گوهراندن و هم جبر کو فکر رامان فیلوزوفین بری و یم پاشه هفدو ناگره عقل به سر خواه نکاره ربرتیه بکه او بخواه محتاج ربرتیه دینه او عقلی که به ربرتیه دینه دخوازه پیش و بچه و بخورفه هر وها جبر که مزن دنه زانبون اتقاد دبه که خرابه مجربون فلسفه قدخه کرنه